everyone, welcome back to Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasigi wari sidi yamna kiba yamna kaina so angang wari ngane yamna kiba adogi wari ne ado sigi wari se khang mayam na 80s 90s ta pokpa singna di ningjang bodo male da exorcist aina movie ma thokibane yam tina cult akogi following ga oigiba yam tina kina giba matamda adi nupi macha ma na possess tawrakanda moigi hojiki priest na tawraga exorcism tawkhibagi wari ne ba sigi wari se as kanodagi true story amadagi moina inspire tawrakanda wari ka hojiki cinema se puthokibane ado inspire tawriba wari se asigi wari sini ko ina li roise ado sida inspire tawriba nupa sigi nupa macha se sahi 12 suba Roland Doe mai maminga sengba nate maminga sengba se hoji phoba loina maje moina anonymous ona thame kai ni mayamgi media attention adegi di media circus gum bola katra mayam na kono tawdra haibagi doga hosiki angang sigi matang dasu yamna mangon dasu thoiba thongdo se asi se mayam na public ohining dabadagi magi maming se moina lot laga mase Roland Doe haina adumaina kaukibane ado sigi wari sigi khawdrangai da tang exorcist ki cinema se angang wari ngai da ina ko aidagi ki hiba cinema wai ko hekta khoigi isaga se khoi phaijuk manung da tak tak ni khiba cinema ne am ki hiba cinema ne ai da hamada dum cinema na warabininge duduga asengba event am dagi inspire tawraga moina semba cinema wara lerame ado mayam na wari se toina hapiro kholon hai ko am harawe ai mayam na haidi am pam na khotna ai gi wari format style se ado ai na mamang so haija khare ai se icha ani masu lejai ado moi su class su amana 5th grade ne amana 2nd grade ne duna moi gi class ki tuition gi thinba khotpa class mayam thinba negidi atopa extra curricular mayam gi toba khopada ai se hekta dagi yuma masu pahali banina hingona masu lei ko ado duna ai se hekta kanu matam se khaidopam nang hodi duna matam sing aminge ai khaidoga wari sing je thijalaga ngam ai na dum pujarapane do ai su ngamingai wari se am thuna hapcherake mayam gorobi gano ai wari se haujarage Roland Doe hariba angang se ma se 1935 da Cottage City Maryland da ma se poe poga ma se mathanda poi go macha mathanda ni do na magi koi gi household magi kai tare ne mama mapa ani gi mani mabok leiba ani moi gi staff num thabak taw leiba sing se asida yamna dependent oi sanabagi adoga ma gi moi mani si maming se Tilly Harriet ka we Tilly Harriet si yamna close oi ma se close oi raga haidi magi mama kanu si hai kanu to budo magi sananingai machi manau natraga karu lekai da mama na ba leitabagi mana Tilly Harriet si ga magi mani si ga yamna close oi raga ma ga dum sanaba khopa dai Tilly Harriet na su dum ma ga sanabida na khotna tawrga lai adoga Tilly Harriet se koi gi spiritualist amane ba haidi haina other koi gi world dagi adugumba smaina spirit contact tawba kaina ga yam tawi duga ma se Ouija board se am sanai Ouija board dai koina anga kanu haraga na holy spirit sana baka haiba adugi type ta board ama tawraga Ouija board na tawraga atopa spirit gumba contact tawba khotpa adugumba gi tawba se yam ma se tawraga leibasida Roland je yamna interested ore ma sigi kanu sida mai sigi Ouija board tawriba dagi mani sina atopa spirit ka wari sana ini atopa medium gini kain tawbasida amna thena interested mana oira utpasida mani sina Roland sida introduce tawrani ko haina Ouija just minus hano kholo smain tawbani khotpani minus spirit tawraga how to play duga closing ju yam daka tai ko haina spirit sanaraga closing haitraga di yamna consequences of khate khote kainaga adu maina ta ma se dum mani siga sanadana sigi Ouija board se dum play tawdana khotna ma se laire aduga 1949 hawrokpagi size da maigi mani se khanghaudana suddenly see basida Roland sida yamna shocking chat kare haidi ma yamna close oiraga mai mani do maina si amado da ma se no mai mandadana haidi ma se mani gi si bagi se kuina ma se mon tawraga mai grief se taw basida mana mathanda sum der basida mani ji ka kam haidi wari sananing bagi kari through da tawsi ge khot ki je kaina ma se yamna dum mama da khangde degi di mapa ni khangde mabok ni khangde da sum ma se dum hanjan hangdana kotuna taw de moi ma pa mun su nungai tre pai di ma ga yam close oiraga sumai mani ne legi da base khot ki jena ada Roland se no maning sang haidi Ouija board se tawraga atopa spirit ka contact to bayai khole na khan bas da mana ado di one last time mai mani gi spirit se ma kauraga Ouija board se da sanagi hana mana January gi tang traunga 19
1949 se asigesa mana puthoga mana wiji board se sanaba hawre hawbasida numitudi unfortunately karimbo kanambo ki answer moi ngasagi kano wiji board to da laiba wooden gi board to du chatpa khotpa kaim tawdabadagi ma du phajana loisal hawdra kaino khangde mana tum khumjalaga kano tawhore thamjan gare aduga sigi tang trauma sigi matungdagi di moigi imung sida koigi kano adopa kaimbo kano natabida maboki ka se sigi ka sida isingi drop to koigi tup tup taba se moi se taba hore taba sida moi ahambada kaino ising koi pipe ka se leak oy basala kaidawra basano kholom no haina moigi mabok sina ju khalame adugo sum ising tabagi drop tabagi makhon se sum kano se henjale ko intense oiba hengale oirakpadagi moisina kanar roi hena pambler ma kaure pambler kauraga sumaina amtagi yengo kano se maboi gi khisi sangi ka manung sing sida ising ma drop ta dom nungdang da dom tai kholem tagi yengo tawbadagi pambler ma lae daga mana ko yeng da ko tawbasida karimbo mana haire karimbo leakage amata leite pipe kaibagi kaimbo leite khote noi se kem na ten hairame adu hairme yengamag leiramdagi siki water ge drop tup tup tabase tarambadagi tham tau hore hade dong 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 ina wal manung dagi suba gumba tari dagi dong dong suram badagi khujin na khot bagi makhon jung tari hade goro goro gai tin ne khangdi sa ma cha ni khangdi moina ga chang aga chik bagi type ta khot pas makhon ta bas da moina adu ri sigi mu khoyum se mu uchi na mu kana tawra male pest kana infestation there male aduna uchi orbra natraga squirrel orbra natraga na possum or kai kai raccoon moi sing orbra male du na exterminator ma kaurase na mo we du gi kamna phauba you can gi ziki moina lari ma yum maryland gi kote cities da gi exterminator ma kaure ko exterminator ze la ela ga mana yum ze loina mak check to basida karimbo phangde haidi mana hai no yum sida kaimbo sanga changbagi paste tawbagi uchi leibagi khotbagi amata leite khote noi gi sa kaimbo problem leitre hairmaga chatkhare ziki nupa sisu sagi moigi paste kila amanu pa je chakhibaga adum phaba ko leitre ko sumoi gi sagi water drip ki makhon do dum henjale adegi tham to bu su henjale adugan kanu scratch to bu su henjale adai mama moi Roland gi mama ne mapa ne mabong ne moi singse kainu ka taw se kainu kai de gino tawri sibu kholi sibu hade they were trying to make sense adubu moina kaimbak thiba phangda badagi mama sina khangning singe maybe sigi yumse haunted koi yumse haunted oirap jala Harriet ki masagi mai gi mani tili gi Harriet ki thawai naga spirit naga oira sala kai gino da Roland na sumaina no wizi bota mai gi mani do contact tong no bo honai habase moi khangi khangu do oiba sala khot pra sala na khalle khanme de gi moina dudi hanga se na moina ngasagi wizi bot se puthoga amu sumaina kana sim khoi marak si marak gi khoi na lai ba surrounding se da spirit lai bra khot pra na to bo singa sagi pot se move to hore to pro de gi moi se adu di si board move la leire hari adu Harriet oiragadi nok ahum lak tawro sineba nok ahum lak tawro habasida nok se tok ina ahum lak nok tawri nok tawro kodegi moi se convince oire o sidi moi gi ngasai gi tili Harriet ki mai gi thawai sina Roland da manang sai contact taw na bainan hotna ru batuda maybe she is trying to contact them aduna kaimbo phattaba or malevolent spirit oira maroi moi manegi ni haraga moi se like thu adubu sum sagi saina sum tapna moi se pochai khakan lingba khotpa kai kai to se dum tamna sum hore duga moi si am kan su khanjalu de haidi sagi tili Harriet ki kano oira male di spirit mani oira male lerame adugu January ki tang kuntar ki 1949 gi sagi matam sida intense oi khala iko haidi nga sagi kano furniture se ta mathanda ga kana da khata nu kan to biling bi adagi pot se mathanda ga pai bi aduga nungdang se tumakan da footstep ama khoi army gi na kano ga chapdo marching to buda do gi ta kano se footstep se map to chatpa se Roland gi car rom se changbagi makhon da maina ta ba adagi Roland ka gi mai gi furniture ga se mathanda ga hekta par kan hekta mathanda mai gi am kan lungar ba koi ki u gi closet ka se mathanda pat kan ling bi adu mana to ba hore aduga kano to kano gi Roland gi ka manakta Jesus ki magi photo ma thelaga leko portrait ma aduga do ta khangau da invisible force amana ta tawra ga thom haidi langkhai ra ga ta ba khot pa se adu mana to ro pa se da moi se pakhale ni haidi karino kano na kano moi mani to gi
ꯇꯤꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯠꯂꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯎꯟꯗ ꯔꯣꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣꯂꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏ ꯀꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯇꯥꯔꯛꯄꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯉꯩꯗ ꯀꯣꯛꯀꯁꯦ ꯀꯣꯔꯣꯡꯒ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯣꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯤꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯗ ꯀꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯊꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯗ ꯕꯨꯡ ꯕꯪ ꯁꯥꯎꯕꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯨꯝꯃꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯃꯨꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯠꯂꯤ ꯁꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯣꯝꯃꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥꯁꯤꯗ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯍꯦꯜꯞ ꯍꯦꯜꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯥꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅꯁꯨ ꯎꯔꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯣꯂꯦꯟꯒꯤ ꯐꯃꯨꯡꯁꯦ ꯅꯤꯛꯑꯒ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯖꯥ ꯑꯗ मासे ज्ञान ताद्रे भाई ngसाई ममा से करिनो माना उरिसिबो हैन हाइदि रोलेन मथन्दा तौरिब्रा माना अंगांग मयांग इकंग कंग अंगांग निको रोलेन से अद माना पेच माना तौरिब्रा खोलिब्रा मासे ज्ञान मा तादबदेगी मोइना सिरि कनो कन तौरगे खोलगे ना माना फबुंग को हाइदि कखलगा माना ममा से तौर फारे हाइदि मपादो से कौरे दुगा फारमबदेगी मुक तुमिन लेगिबदेगी अदुगी नोंगान बसिदा रोलेन की कैरेक्टर से हाना खगा तौमदि त वाइलेंटली टर्न तौरेबा अदि वा मचा दा हेक्ता मचिन थीबा हाइदि काम्पेट ngang हाइदारेको मचिन थीबा अदगिदि कनो हेक्ता कर्स तौबा अदगि सावरगा हेक्ता सारै होबै टाइप ता मसासे निकपी खोटपी अदगि ममा पादगा हेक्ता कोइगी करि हाइतारेने यामना लुइड ओइबा कमेंट का याम तौबा खोटपा मदा तौरपसिदा ममा पासे उपाय लेरक्रदना डॉक्टर द पूरसी साइकियाट्रिस्ट समदा कनोदा दुगा न्यूरोलॉजिस्ट समदा पूरगा मासे मे बी मागी बिहेवियर चेंज तौरिसे करिगिनो मागी ब्रेन द कई तौरम सानोना हॉस्पिटल द पूरगा साइकी न्यूरोलॉजिस्ट ना दे रन अ कपल ऑफ टेस्ट अदगिदी साइकियाट्रिस्ट ना मागी कनो तौरे मागा वरी सानादना खोतना तौबसिदा मोइ हुजिकी डॉक्टर सिंजिनसु कईमुक हाइदि खंग ngam कईगिनो माना सुमाइना सडनली मागी बिहेवियर चेंज तौरिसे और माना सुमाइना फिट का तौदना सराई होबै टाइप ता कोई लेंगदना खोतना तौबसे खोपसे करिगिनो मोइसे खंगद्रगा मोइना मांगोंद खोना टेस्ट तौबा याबा तौरे मागी ब्रेन एक्टिविटी द प्रॉब्लम अमत लेते मे बी मागी मनी सिगिबगी हाइदि मागी नुंगाइतबदो माना मोन तौबदो अदुदुना माजे स्ट्रेस याम लेबगी ओरंगनी कपल ऑफ डेज पियो दुगा मा दुम फजरकनी खोरकनी हायरगा मोइजे मयुम द थकनदा डॉक्टर सिना अदु हायर थादोरे अदुबु डॉक्टर दगी हलपा की नुंगान बसे सिदे नुमिसिदा माजे त लाउरगा इबा सन माजे त लाउरगा मा क तौरगा हवले त खोगी एंगर क तौरगा फिट तौर लाउर हवलपसिदा मामा होइसिन तौर चेंजलगा कदौ येंबसे माना माइ थबाक सिदा पायरगा इबा बन तौ थाने मै के खागी मोइना माइ मथबाक के कनो मै फ्रिज सखारि येंबसिदा मार्किंग जे मामा जिगी मपा जिगी मो इमुंग जिगी ममांग सिदा मार्किंग मा माइगी थबाक से थोलक्तोइनिको थोलगा वर्ड अमा फॉर्म तौवे बाउडर नना असि उबसिदगी मोइजे एक्ट खंगगा मोइ ममा पासन हारिजे मागी मोइ इतैदा पैरानॉर्मल मैम होन तौरिबा कनो मैनिफेस्ट तौरिजे तिलीगी स्पिरिट सोइन मके ओमरोय समथिंग वेरी इविल is trying to get control on my son na de mai evil amana mai machaji control tongdogi honariba oirangani na moisina ngasagi kanoje putho kanoje movie ji bo chemu puthoga amuk hange sida laise nangna tawriba mayam je spirit la khola harpa sida amuk saigi se buiji body kanoje leng bahore adagi until ra sigi spirit se until oiraga di kai gino smaina Roland smain tawri se habis da khumak tare is it a spirit haina hire ka da if it's a spirit ko na spirit oraga di nang lay je proof to hoina moina haiba sida khangau dana moi nakan da lay ram chakri ma ta hol to ko ni lang aga chakri je phalang da thom kai duini adai moi je they were like convinced id oh sidai da koi gi imung sida angang sida lay se mana koina contact to ri se until na tre something very evil ne moi convinced ore adogi amung nongan basida amamu maigi makhong maigi thabaki area sida amamu word amamu appear tore si appear tore khudingi Roland se ta khogi maigi fit convulse ba ta sauba khotpa masaga se mathek ka thek ba admaina tawbusdagi amu yem sida hantaki word ama tholaisina Saint Louis na tholakpadagi mama mapa je de hekta matha sare ba moije ka dawdoino khangdana moije khai haina Christian gi da मखन लई को हाइदि प्रोटेस्टेंट हैबम लई कैथलिक हैबम लई अदगी लुथेरियन हैनबा अमग लई मोइसे अदुगा
moina chatliba kainosina religion sina Christian da Lutheran se adune ko adudagi moina moi dugi church da Lutheran gi church da priest amalai Miles Slutsana Miles Slutse moina contact tawraga sumaina wari lire sumai tawdana angangi magi da appear tawre dagi di yum da paranormal ke thoe dagi koi malevolent spirit amalai ba male ko le to tawena libasda sagi priest Miles se masi kitang interest masi parapsychology gumba da khara interest oigo adana ai la age phare duga noi la aga prayer to minerasi duga ai se yenga si khotla jen toraga kano se sagi moi gi father Miles se la aga mana Roland gi kada changaga lai khari ha kano wari sana dana khotna yenge dagi moi Lutheran gi lai num khara khoiram kanda Roland ji de ta phura khoi gi saurga kano daga se sagi Miles changak pase machin ga thijan bi manang machin ga thiraga yam thin ai dilam luit comment tawdo adu so tawraga lerame duga magi marking sing do yeng se ure hadi borden na iba adegi St. Louis na as if mathanda ga khujina ga khocharaga iba gi type ta I ga thoga blooded oraga angang se yam thina phibam ma da lerame si ubudagi mana hai phare adoiragadi mase ai yumda di nungdang ama thamaga mase kano toge observe toge noi yum sida kai gumba spirit ama lermagadi ai hadi spirit sem mana leiriba yum mana tamana khaidi kan doriba manifest doriba yum sa sida sum leibani ado akhoi yumda puraga amu yengage and hadi magi kamai toino na hairaga sai father Miles Lusna puraga Roland si puraga mai yumda la akanda magi du matamda mai matu macha loi lei ko na moi cha ni sa khagi lu loi akanda ka amada moi gi father Miles gi ka se changi doga father Miles gi ka sida single bed ani thai thaba sida amasida na Roland ji tumale adoga father ama kono sina Miles na kono sina kan number tumaga nga tumdaba minute manga tara phadana phabung sa tawba ni khale kano gi father moi gi tumi ba ka sida father Miles gi mayum sida ni khala aga father Miles ju tang sai ma khon do khanga ga hawla pa sida kaino ne ni yeng do ne ade ma ana kaino ne hawla yeng ma sida tam kano se Roland ji hawla ga law ga le me do mai gi sai gi phabung ga ni ada father Miles amada mana wa khanda hojiki angang duna attention phagi attention pamagi sik tawbagi mana no mira na khalle am aduga su adu waraga su matam dugi phabung dudi ta khoi gi wooden gi rom phabung ne do sida mayang ikang ma chai tram du su ba angang sida kamai no mino hoi phare do raga su amu yeng gi mana toxinary ra na haraga mana kano ji haudu mana tawraga Roland je nang sigi kano sida chokki jira mu phammo aduga ai nang amu yenge han tawraga kano se phamale chokki da phamalaga makhuse kano na phi mana kisalaga ma se phamala thame doga phamalaga yeng na father Miles ki mamang ji angang gi chokri je pre na tawraga ta hairaga ta doine ba angang gi long khong ta doine ade ma se mukari no ne so isibo ba se ma se ade amona thaja ba wa ba khati karam bain to inu idi please amagi mayum ni kaino to isibo na mana mu Roland jam tawraga chingkhatlaga Roland nang phabung na tumura no nang asi makha gi sida aina nang gi mattress se mom pak ta tharaga tumunaga nang leiro kon tawra kan sida Roland je ki boy kapoi angang je kanom tawrabani ko aduga moji ki mattress da tumala kan sida second manga to phadana mattress ita mai sai phong makha sida pa long chingchan gi doine ba chingchan la te Roland ji manung jiki kanga makha sida law khong thilla tawdagi mai matu ko so chen thora kan da phabung je hugat ai yang kan da Roland gi mamai mami sai ka se khoi gi khot pa yam lai rame adagi father se convince ori haidi ma gi sidi just kano da nate khoi gi spirit amana sum ina ba nate something is very haidi mongon da tawri something evil loiba pot amane na mana convince obudagi mana ana Roland do mayumda kano tawre puraga moi parents haire haidi ai khoi di sigi exorcism gi sigi tawbagi kano se tawde aduduna nang Catholic ki priest ama oina tanaraga ma sigi mai atu moida hangaga haidi moina deal tawbani smaina exorcism gumba sidi moina deal tawbani na moida ama tanaro aduduga aduga mu ngasi moina kai haike se adumaina haire Manga sagi kano mayum da lakpadagi
intensify tauba hele ko helaga hekta magi fits and convulsion tauba adagi machin thiba adagi kano akampe ngangba adagi mi ga se ta koi pochai ga langba mai ge mana leiba surrounding area sida pochai ga je pai ba khotpa mayam adagi mathanda ga cuts and bruises ga je koi mathanda koi scratch mang khujina khotpai maram ga je mathanda pungthok la tholakpa aduga ga gi father miles na lei ngai oil su tholakpa tau sida mama ga mapa ga sina ki re hai mai sigi yum sida leibidagi soidana orangani yum je thadu ga chalagadi sagi angang jigi matung ina roi hana moina yum je thadu ga St. Louis Missouri da yum mama lauraga leidoini yum mama ga lauraga leibase aduda lei haidana phaba oideba lei aduda na henna mu henjala ba hekta au kano se kano ga se angang jina tumningai daga phabung moi gi book case ka se ta thong thingjan graga phabung ga je no ma ga angang je kano ta gi tamna ba taw da mama pa na ga thong ga thin ga je ngam da ba mayang kangra angang du na su na lungra ba book case se kamai na taw du no kho tu moi je gyan ta dre da gi moi di catholic na ta bani na catholic ki priest ma ta khangdre khangda be upai le da na moi na father mai sa gi mai su da mo mai su se mo contact taw ga sumai na koi si yum je hong do ga su hen na mai gi kano se haure magi manakta kano tawri se koi paranormal oriba strange thoiba mem se hele khole amta akhoi di kanam bo khangde lutheran ni na catholic priest magta tawbiu hamta yingbiu khotbiu na tawbodegi sagi kano sina priest kano sina miles na mai dagi local gi nupam kano da church amada father oiba maming sina kano hai Albert Hughes hai Albert Hughes ko ba ama mana wari si mangonda wari si lire ga smai tawbani khotbani khoi yumda lerem da su sini na man loin mak witness mama bana witness tawba mana tawba sing loin libadagi sagi Albert sina phare adudi ma do ai gi office to poro aduga ai maga amuk maga wari saraga kari kaino yenge hana haibadagi mama pa sina Roland je hujiki Albert Hughes ki office to pura laktoine father sagi Albert ni office se sangak pasida Roland je ek sangak pasida magi office ki temperature se pura drop to gudoni ko enam gidoine ba inga man he phamda baga angang si ta on trang ga kanu ma tawraga phibam da leirabni ko aduga man question hangba kanu jina father Albert sina question hangba sida mai ga dai da leiramba telephone dagi che chang leiramba singji mathanda move torok to ne de pai ba hor di pot ma thangda move tawraga lengba ga horok to ne dagi mai na kan daga leiramba ising glass ka je pat kaina mathanda kien ba khotba tawba sida father kano ma se Albert se ma se gyanam ta dre hadi possession la tawri se natragana khoi gi poltergeist amana ga di thawai amna ga inara ira adu ma di mana di saina possession ni khopane je decide tawba ya de do na ai je higher up khoi gi higher priest amada moi gi laiba moi priest ki level lai ko adu gi higher da authority da ai amtang contact tawrokhi ge hana father Albert sina moi gi archbishop Patrick O'Boyle ko ba ama asida kana to tong mana contact tawrani do ga mana wai sili rani smaina mamana asma moi mayumda smaina ki moi witness adinga sai gi moi gi Lutheran peace kana do priest kana do miles to aduna uba adagi jigi father Albert na mai gi ka da ma changa pa temperature drop to ba khot pa adu mayam do en magli badagi jigi archbishop sina moi na khara chawrok ni ko moi se priest archbishop sina phare noi na hari jigi matung inadi haidi ai convince body oide adorga so let's go with the notion of haidi maze haidi possession tawre haibse si se hairasi aduduna ai magi exorcism haidi tawna higher kano da tawda ba yade haidi magi amuk adudugi amuk approval lorokige aduga ai priest noida amuk assign tawgen haire February ki tang 23 gi na March ki tang 3 se sigi marak sida kano sina father Albert sina moi gi kano church ki hospital amada mase pora adu daisda oina haidi magi moina lai khoram boi sunu angang do matam da haidi magi mental problem oiraga su loina khangani kholani hana mase adu da thammaga restrain tawraga moina 24 hour mase yeng doni ko haidi observe tawdoi ne tawbusida sigi matam to Roland jina sa dongna khongdana magi behavior si mi angang amagi mioi ba magi behavior tawdreba khongdana ekta magi guttural voice aga loudna adegi priest singa jaman insult ka tawdana tawbusida moi singsi kaido ngai je angang ji ki ta magi behavior si moi si u da sumna edi karam minus toinu si ji boina ada moi prayer ji exorcism tawjingai na hana prayer haura si khola jena upai ji lai raktre angang ji ki
ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞꯀ ꯇꯤꯡꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦ ꯑꯥꯔꯛ ꯕꯤꯁꯣꯞ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯨꯅꯦ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯜꯕꯔꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯍꯣꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯦ ꯁꯥ ꯉꯥꯗꯧꯅ ꯉꯪꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯆꯤꯟꯒꯁꯦ ꯊꯤꯗꯅ ꯏꯟꯁꯜ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ 16ꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯤ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯑꯦꯗꯜ 10ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯧꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯤꯔꯒꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯗ ꯈꯣꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯁꯥ ꯉꯥꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯑꯃꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗ ꯃꯈꯨꯠꯁꯤꯗ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯒ ꯐꯕꯨꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯤꯡꯁꯤꯃ ꯊꯨꯗꯦꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯜꯕꯔꯠꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯜꯖꯔꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯨꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯕꯐꯥꯎ ꯑꯥꯔꯝꯁꯤꯐꯥꯎ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯗ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯜꯕꯔꯠꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯁꯦꯒꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯒ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯜꯕꯔꯠꯁꯦ 100 stitches ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯡꯆꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯐꯥꯗꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯛ ꯕꯤꯁꯣꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯜꯕꯔꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯤ ꯀꯥꯟ ꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯪ ꯅꯣꯏ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯥꯟꯅꯔꯣꯅ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯔꯣꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯕꯥꯆꯧ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯪꯀꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟ ꯂꯨꯏꯁꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯀꯣ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯗꯤꯚꯣꯇꯦꯠ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯣꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯤ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯅꯪ ꯄꯣꯔꯛꯑꯣ ꯔꯣꯂꯦꯟꯗꯣꯅ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯟꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯔꯛꯑ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯁꯦ ꯄꯥꯏꯊꯣꯔꯛꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇꯒ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯑ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯐꯥꯒꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯦꯡꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯄꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯃꯥꯕꯣꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯁꯤꯕꯨꯅꯦ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯤꯔ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯧꯔꯤꯅ ꯀꯤꯁꯟ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯟꯇꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯠꯇꯠꯄꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯃꯊꯟꯇ ꯃꯥꯔꯀꯤꯡꯒꯁꯦ ꯄꯪꯊꯣꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯟꯗꯔꯦꯕ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯅꯣ ꯂꯣꯡꯒꯔ ꯔꯤꯀꯛꯅꯥꯏꯖ ꯍꯤꯝ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯁꯨꯛꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯥ ꯉꯥꯗꯧꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯅꯥꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯖꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯀꯖꯤꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯇꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯂꯨꯏꯁꯀꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯇꯝꯃꯦ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯆ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯥꯗꯔꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯦꯁꯨꯏꯠ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯖꯦꯁꯨꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯗꯔ ꯔꯦꯃꯟ ꯕꯤꯁꯣꯞ ꯀꯧꯋꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯤꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯕꯅꯤ ꯃꯥ ꯁꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯔꯤꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯅꯦ ꯍꯣꯡꯉꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯨꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯥꯗꯔ ꯕꯤꯁꯣꯞꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯃꯟ ꯕꯤꯁꯣꯞꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦड ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯔꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯟꯅꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯔꯦꯃꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯥꯏꯅ ꯕꯦꯇꯔꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯕꯦꯇꯔꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯔꯗꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯀꯣꯝꯕꯦꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯐꯥꯗꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯋꯤꯂꯤꯌꯝ ꯕꯥꯎꯗꯟ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯋꯤꯂꯤꯌꯝ ꯕꯥꯎꯗꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯔꯦꯃꯟ ꯕꯤꯁꯣꯞꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯋꯤꯂꯤꯌꯝ ꯕꯥꯎꯗꯟꯁꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯗ
Father Borden jidi madi convince oidreba haidi das kano saina possession dagi exorcism kaina ga oiramoi haidi angang dugi mental health gum boirangani or must be some magi neurological some problem lay mizna haidi neurological or something problem lay rakanda hena magi power hena utpangami kholi aduga sumoina anamba saina exorcism gi nena possession gi nena chatlo yengorkanda mental health gum bagi problem oirambagi khotbagi mayam lerambada masi convince oide but ngasai magi sagi Father Raymond na haibadagi mana phare adudi moigi mayumda chatlaga wari hana tawrase na admaina musi decide tawraga lai ado ziki Father Bolden je asisina Roland gi magi siki my exorcism gi journey se asisa magi quite significant oiba character ma oidoini March ki tang taramathoi 1949 gisda sigi Father William ne adagi Father Raymond ne moisina mayum sida lai laaga moina lakpase pung taramathoi ayuki pung taramathoi adaida lae laaga moina lai khoramba hamba moise lai khorama se ndawda moina Roland ni kada changmada Roland sidi pura phibam amandre rame but still Father Borden je sai William Borden jidi convince oidi ko adada moina lai se khoramba sida lai se khoramba da kaim buk tawdre dina hangai di to lai khoramba da khong dana khotna tawbani ado hantakti kem tawdaraga yamna ingna tapna tawbadagi moina oh lai se khoramba ni na phare aduduna kaishu tawraroi koi amuk lai khoramba se amuk lake khotke hadi moigi dudi kano do lake ana hairamaga angang do kaimuk tawde kaimbu mai react tawdre ma tummaga lairabani haina Father kano sine William sine aduga Father Raymond ga se moi mayumdagi thogla ani sagi priest ani sina hek chakhibaga Roland tumammadagi hawalaga lauraga masaji mathek tana khotna dagidi kano tawdana magi sagi magi fit de magi sari hobu type tawdana khotna matin ge sichandana adagidi mi mama paga laibaga tak manakta akai no haida ina haijane luit comment ga pidana khotna insult tawdana tawbadagi khutakta moina mu phone je tawraga Father kano se moi amnai priest ani dom hello magi do haurin ha kan khutak ta hal e moi ani je Father William jiga Father Raymond jiga halaga moina yengba se moi je first hand ure angang ji tawri je dagi adam khong dana khotna dagidi khagi Father daga onjelaga matin ga je sichandana tamaka khangde mai sai animal gi sai possess tawbagi ki character se ubadagi Father kano sine Borden jine saigi moi William Borden do ne Raymond Bishop to ne moi sina kano tawre haidi mai gi mathakta kano tawna bala haidi la kano prayer horase an angang se restrain tawraga prayer hobagi hambagi moi na wa ama ni ngang ba horok pasita ta angang sina kano tawdana khotna khongdana khotna degi mathek ka tawdana khotna tawre aduga magi masa sida moina kano da chai ka tawk tune angang se ai thai kano se ai thaba ka sai tawba moina hangtu yen kan sida angang sigi moi hana magi priest hangtok paga moi mamang sida ne ko khujin mathanda khosabagi haidi mana na taba kana gomba ma invisible force amana khujin na saina sang na khotpagi ubadagi di moi mamang do uramina Father pano do su ngasagi Father ani ama yamna skeptic oiba Father en haise kano sidi William Borden jidi ko skeptic oiba practical oiba mini ko ma nak dagi moi dam angang jigi kano sida lai je khoiramba je nungdang gi pung 12 dagi khoiramba duna ayukki pung 3 taba bo moi sina numi che khoiram doi ne ba tang 12 numi se adagi di mana du taw dagi di exhaust o hedi ware Roland do ware adagi di my father sing ware waraga masai moina khoiram badagi china kano je swor sang honda raga nan ma je kano to ta gare angang je wa mandana ta gare ba ma je ta gi dagi moina dodi mang atang na kano to gare ma je sigi prayer sina maji kano tawra male pharama male ngatang amu potha chano we khoi chu ware khoi chu ngahak potha rage na hairaga kano tawdini ko adi moi priest ani je amu nonga laga lake na exorcism je ju ngasi like khorame ngasi phare hairaga ta loibana te exorcism hai tawje it can takes weeks ko months years means hi kaya changba mem changaga tawi dona moina ise amu lake hojikti ma tummi banina hojikti sai prayer tawbadagi khitang indhare duna tummi banina tunghalo khoi amu laken haraga sai priest ani dudi hangrabni Father Borden je madi exorcism gi mana tawba yabagi mase train di tawde ado is train tawtraga su moigi ritual ama leba male book khagi tongana Bible na taba Bible sina tongana Bible ama leredana adoga exorcism gi tongana lyric ama le hai lyric se
ritual romanum kawe hai Catholic church na leibisani aduma sise Mandaka tai aduga man exorcism tauge angang jigi maung sinadi maje possession tawre aduna exorcism tauge haibagi convince tawnaba higher authority da amuk changdaba yade ko higher authority da changdaba yadabagi mana moigi archbishop St Louis ki dagi permission laure haide smaina right of exorcism se ai tawrage kholage kaigino da angang se ai haidi ai thajare ai yamna kano tawu mi nate yamna skeptic oibani adu boy thajare khotle sigi like sigi moigi kano se the ritual of romanum hai se laurage adu duga exorcism je tawrage hanmana request tawbine adai father borden jina request tawbadagi moigi higher authority hadarane archbishop sina accept tawre under one condition haibidi mana tawriba exorcism se sigi full details se day to day mana iraga report tawrakadabani aduga moigi huziki leiriba church sigi cardinal hadarene sida adu makhada train tawraga leiba father amamu yagodabne huziki father sina masu smaina archbishop ki train tawba khotpagi da leibane mana yauraga magi duty sina record singje loinamak iraga hadi father borden na sai father kano sina William borden na tawriba potse si mana iraga mana proof ni na haraga moina iraga record se ira kanda khalakadabani na harapadagi father kano sina father William sina yare oi phare na di yarapadagi March ki tang 1949 da father kano William borden ne adagi Raymond bishops ne aduga father ama huziki haido aina antopa mogi ama trainee ama haidi archbishop ki trainee ama yagodabani habse father Holloran kawe maziga lae laaga moigi mayum sida huziki man exorcism gi loina mag sagi magi lyric the ritual of romanum adagi di kano khoi cross kai rosary adagi holy water moigi side daga moina ga scarf ama holy scarf ka tawda loin puraga laani moina laaga Roland ni car ka khatlaga yeng masida angang se hekta phibam mamada leramadi moi sima tamai ngai treba angang je loina ma all scarred up hadi mamai mami tegi loina ma ki ma ga ta khujingi kai ki dak maya madegi he was in pain mayang su tina kangdare chaba thakpa tawdramina aduga angang je hekta so ga tabe holaga ma se dain tawraga leramadi moi sina phare haurase na tawdaga moi hana restrain tawre aduga Roland gi mapa ji su kauraga moi sina restrain tawrakanda sigi prayer exorcism gi prayer se haurak toini mai gi kano le roman moi sai su kano gi matungina exorcism gi larik tagi pa haurak pasida the Roland je act out to hore ta masaga je khoi gi control ka tawdana lagi mathe ka thektana khotana machin ga thidana adai ta priest mem ga insult tawraga ai noi ta nare ai yam nare ware ka tawdana ta tawre doga phabase masim phabase ngamdoi ba ma ta superhuman strength lairaga ta father ma moi restrain ga je kano tawdani mana hekta chingthatana khotana tawbasi da chu upai letana moi mem jida phabase da mana mapa ga se kin ga thindoi ni adagi di priest ga je thindoi ne ba adu mana thilapasi da am tina magi kano je angang ji gi strength je hai yamna khoi mi giant khai tari na chawna ga thinbada moi je phaba ngamoi doi ni moina dai taw bus ta moina kano je sai ising holy water ga je sai dana khotana pa ka tuna khoi gi la ko moi mai mathak je prayer je taw bus ta prayer taw ta Roland jina kano taw ga ma di khong dana sa dong na ta hui dong ngau dong khong de mana mapa na pharam de gi makhuchina di restrain do nan thoga father ga sai Raymond bishop se sida is mana si mama ji da kin na thin doi ne ba thin ba sida Raymond ga sai father Raymond bishop ki mana ton je sije tek toini ti aga kanu nahi na panga ta doini adu tarazu ekta moisina kanu je koina pharaga maina prayer tawbadagi china Roland waraga amu wanthagraga yam ka moina ni legibdagi moina mapasina hai for the first time in a long time ma je sumaina yam ina tumje uri habidagi sai father moising jina mu khalle o koina prayer tawbuse khala di effect or male hana admaina leiri aduga moisi chatlage amuk laki khotki huji haidi boy tina matam pung several hours ne boina kanu to is like khorami ba lauri ba Roland ga phunari ba khatnari ba mayam se aduna ma huji ki tunghrani aduna khoi chatlage aduga amuk laki kon hairmaga priest ahum je satkhare adu Roland se am nungai na tumma lehore priest singjina chakhra haidi chakhra kansida
Roland tumambadagi amu hawulaga magi amu lawbi khongbido ta tawriine akta magi kai khanau tengan khap khai di scream from out of lung kana aina is kai khanau tengan khap khai lawraga kholaga tamaje sagi magi tawramba behavior do mu hore te fit tawba anger degi masaga se matek matek tawba control tawba khotpa mayam se tawrapodagi mapa sina kodakta mu phone tawraga sagi precinct je mu contact tawre adagi precinct je kodakta lae amu laaga moi sing sina edi angang je u basida hekta moi je kano tawre base angang je jik kano tawdana khotana hena kano tawre ne haidi kari haitare ne hena mangonda power kalakpai type tawdagi priest moi sing moi humjina mama su kausale hantakti mama ga mapa ga moi priest moi mem tawraga angang je phaba ga ngamdrem ni ko phabung je moina phaba je phabung je tawraga ni abane ba hedi mai ma pangan ko kan je pharaga moina 4 hours ma mai se de moina prayer je hawe ba exorcism gi prayer je tawba sida degi di khangau da angang je paung hawlaga oning magi type tawraga thongnaw dam thangdo ma se ngang e phai di normal taraga adegi di kai no haraga ai oning ai thongnaw da hangto tawdagi sai priest mai moi khali je moina prayer tawbudu da whatever mai manung da sai lere mado adu thoktor ma le na mama se tawraga mai gi Roland gi ka gi hek manak sida thongnaw homle thongnaw hangto ko se ma se ka thongnaw sida ui pai gi black grayish yam thick oiba yam na tha nang lawba amu ba grayish oiba pot ama otho kanda angang je sor je sang na Roland je hodhaiba honda basida mana he's gone man haije he's gone na ma haiba adagi di moi mam se sai agoi ni sai dagi wana kano prayer to base si kan to re mana phange khole hena moi haraure mama pa do harauraga haidi for the first time koi matung da Roland je magi hana all self to adu mind behave to raga wa nga ga kholaga mana ai yamna huji kamna yamna potha ai yam kam oire I think he's gone to bodagi moi pano sina priest kan is moi kai khuru ga kulaga ti Jesus ta ga khoiramaga haidi thank Lord sumaina angang ji dagi hana tho na phataba je thon gi je khol gi je ta bodagi Roland je ai yam ware ai tumage na tawraga yam hai di magi all self to na wanga nge e machin thi ba khotpa kai ngai to bosing do amata tawdre aduga ma je tungre aduga moi gi saina moi gi kano da kaya tare ne sagi ritual of Roman moi gi exorcism gi sta moi haina ba malai ko sometime devils na ne hai lei ba devils na calm down hai di ma se mathanda rest toraga maya mamang da moi da hai ga ni to exorcism tori ba sing sida ka ta trick to ba hai ga trap kum ba toraga hai di ai chat khrabani ka hairaga chathan graga aduga moi na thad moi je pharabani kai thaja halaga ko namu angang attack to bugum masilai adu ngasai gi father bawden moi di amung phoba exorcism je tawdribani na moi di adu khanghodre adu to tawdoni moi wakhan di ngasai Roland Doe mangon da leramba phattaba spirit ma oisinu evil kanuma hoigi mona possession tawriba poche si othokhrabani na khalaga pharabani na hairaga moi di mayum da hangi doini adu moi sai gi aina haidu angang je kam oidana mai gi normal self oibase numini ni khak chatleba Mars ki tang kun ki nunga lamdai gi pung ahum ga minute tra kani pung ahum gi sai se mayamna the bewitching hour ka jo hainai ko haidi lai but like break mayamna khwai dagi kanu kan ba timing ni kai jo hai asi gi timing sida Roland jina lauraga mayum ta mana mai ka ji gi lauraga hawlak to ne ba ta law bai se mai khanau tenga khapado aduga magi guttural voice ta magi voice na taba makhan voice ani ga thoga nganga ga lawrok toine adai mai ma pa ja hagulaga ta khanga ga sensa lai yang kan se de Roland na he's back and haira tamanga sai masa ga ma thek pi khot pi adagi magi kano fit and kano convulsion mem jo hore ai sai parents sing sina kutak ta sai gi pre sing do mu contact tore priest sing sina laaga hantakti moina mai Roland gi ka chang ba sida hector Roland gi phibam je hana degi progressively worse oi lerame to hantakti machin magi gi sai gi man machin thi ba khot pa degi gi ton to ba degi mangon da moi gi priest sing da noksin hadi nokna ba degi mai gi mi kai wa ngang ba khot ba je to degi moi je Roland je kanu ma worse oi lerame duga moi ju handle to je ware ado pung for several hours ma je lai moi na sai gi lai je khoirame pha da na ko da na khoiramaga khangong da na ma na habi moi na habi do out of nowhere ko ma gi phabung je Roland na hipi ba phabung je mathanda ne paikhala aga levitate tawraga thang long na makha da thada gi ne ba thadaraga Roland je khoi gi catatonic oi gi ne hadi
chap haina frozen tawraga mamiti pangthoga chap tingaga khoi statue gi type ta leigari leiraga moina sor nong holibra mi hun leibi tawdi leiraga karimbo reaction tawdabida mamiti pangag eji ma tumdi do mamit panga tumai ta chap tingaga in hajin statue dawna hainta tawra makut ja hain tawraga leigidoini adagi moina hantakti chatlaroi khoi je yum ji daina khara leitharage kaigino na khoina phare na chatluni amung khawrakani amung phare chatluni amung khawrakani adum kanuma sagi ama sumna possess tawriba evil jina ma ji moi joina sanabai type ta taw leire adudana ngairage na ngaira leiraga khangawdana ayukki pung 9 ga makhai sai sida Roland je lawraga habula ani ko lawraga hantak side ta aroi bida magi kanose violence it came with a vengeance sai tare ne moina nga sai mana tawrumi ba magi violence ma mana law ba khong mangang ba singje siga sidi kashuna ta bida hekta ma duga ma je superhuman strength to haidi magi pangan je ya angang amagi nataba mi amagi ki tawraga superhuman ki strength lairaga hekta fight tawba moina prayer tawba za fight tawba hori adagi Roland na magi multiple khoi gi Latin word mana apu ko bo khangdaba Latin word mayam je ngangani as if my body sida mi ani atopa ani leibagi type ta aduga kano je mana tawriba maron mari ga khangdaba mayam je ubada segi kayo kano je kayo se ubada mama je ka segi chenthokhrane ba haidi ma ji yeng bangam dre ba masa du da tawriba masa da thoi ba tawje ma ji ngamdra ma se kappa ka chenthokre de ai yeng sungam ngamar kaino ai tawri si boina masa je ai je kai tawrage ai sa sungman mandre na tawraga mama ri chenthokhi doine aduga nga hak leira kan di ma je lai khoira me phana koina khoira makanda amuk mai ge sagi ketonic state to chap ting leibi do aduda amuk lei gare adegi sigi tawsidagi Father William Bowden jina haire mana suggest tawre haidi angang se sida yumna tawbasidi oidong mandre aduna khoigi wadi oiba haibidi church gumba natragana moi ho moina khoigi kanona priest ga chenba hospital gumba adugumba amda puraga aduda oina exorcism tawradi henna kanaga dog male kaigino da mane sida yune tawri yum se tawrani khona chakhini amu khawrakani amu chakhini amu khawrakini aduga every time mana phare haraga amu tawrapasida henna magi violence henna magi kano se helleduna moigi kanu mafam amada pura se na hospital moina chatogo mafam amada pura se na Father Bowden jina suggest tawbadagi moise yanare Father William sina zumana I doni ko si hadi intense case of possession hai ko mana mapunsi da bu udri adoga sigi matungagi mai mapunsi ji su pura hadi mana si dringai da pura ma change togi khot ke na su magi dai su iram doine adaga Roland se Directory of St Francis Xavier College Church haina St Louis leba mafam amada aduda amu puraga thamme aduda zumaje kuina leite kaino da college ki campus ni moi hospital le su moi gi church le su aduduna magi moi gi saina exorcism gi tawba khotpa mayam sida ta lauduna khongduna makhan gi pot nu khoi thomba khai the kan tawba chaiba adagi thugai ba ahingna nungdang da sanga dongna adagi khoi gi kano maron thongrom khangdaba demonic or the voice ngang khopaje sa college le ba satra sinjina su ta ba hore tarpa horokpadagi moina question tawba hore di karino tawri si kholi jino yesigi kano sida church manung sida kadawri gi kholi gena adagi adugi haina admaina church nina adagi atopa staff sing na question tawba hore aduga moina su jiki Roland Doe gi identity su mayam khanganingde press su khanganingde ba kaino de hekta press khangura di press na ta circus olaga ta was moina centralized tawraga mayam gi marakta panic thon gani khot kani na moina su yam thina secretly tawri ba pot ni ko ade ma jina admaina dum adi nungdang lawbi khongbi khotbi moi exorcism tawbasida upai leikadana mina question mayam raise tawba horopodagi maji mayum da bu pura mulai mayum da poraba numi mangani sizadi kitang kam amu oire ko moina lai khoramba kholam bada masi less violent oiba khotpa tawre aduga taruk ni suba numi sida ekta magi violence henjala aga hantak tekta magi mi mana ka changba yada ba khotaba mi ga je ekta chiktugi khotugi tawbase horoptoini asigi mayam sigi tawbadagi di Father Bowden ne adagi moi sai mapa sing su loinamak tanaraga sidaida thamba yararoi aduduna Catholic ki monk singna run tawba mafam amada mase aduda purasi mai mayumdai su nakpa church ki mi su lauthora sinda nakpa adu mafam da purase haina mase April ki tang mari se sidaida mase purani ahambagi April ki tang mari ki 1949 gi sara Roland se private room amada thamiko aduga private floor amada
moigi psychiatric ki kanogi ward to adugi mathakta kaigino da magi own protection da natana mana khongba lawba mayam do aduduna atopa magi patient jing khopa jing do ki dana ba khotana ba ne hana musiki mafam mathak se thamdoine Father William Bowden je nungala kan da hala e my father Raymond Bishop ka tawraga duga father Halloran ga tawraga aduga moina sagi Roland gi room da changaga koi kano holy water gi small little ma puraga la e laga moina nakan gi da thamme ada father Halloran ju mana kitang laptak na lepga le aduga thamaga moina lyric se pa ba horok ni ko lyric se pa ba hogus da sagi holy water gi vial macha se mathanda hadi kai do ni ko dresser si dagi paithora aga kai raga aduga room si da ai ta karo to do ni pung chai chai ra ta do ni adugagi moi sina khange o moi na aidi Roland ga moi ga sam thina big battle ma dai leire kaigino da power sing sai mangon da possess soriba manung de leire se power hingal ena Father Halloran se si se mas na only surviving priest de moina interview logo matam se na 2014 de logo male mana young khoi youngest oibagi le hobani da mas mangon da magi interview logo sta huziki mangon da yamna ki gi ba khangi mana mangon ya pakhat ki ba oiba se atopadi oide du ga huziki kaino se while Holy Spirit ki likli se moina dresser thamado mathanda pairaga wall da thugairaga kaibasida moina khange they are dealing with the real devil hina devil asing magani moina deal tawrisi atopa macha masu devil na te ma convince tawena mana magi interview da yawe sagi exorcism ki ritual je horok pasida Roland jina ta khoi nga sagi screaming toba cursing toba priest ka se adagi di magi supervise magi ka ta rene supervise tawri ba mi ka se loina mak staff ka se matta saidana khotana tawrani dagi di Father Halloran je chigi marak sida magi mama se leigidaba mama se naraga leigidaba jani leigidaba sida di kanona khangoi do ni ko sagi Lorenzina sagi Rolandina Father Halloran mama si habisigi karimbu khangoi do ni madi haidi kanu madi lap na sum kanu iraga text I magi moigi duki note mem do iraga dum leibani record lauraga ado mana moi wari horposida mami sina tawra nukhi nukhi tawraga Father Halloran sida hayak do ni ko ma haman haide se naina nangi naman halo haire sine Father Halloran sida yengaga aduga she is rotting in hell in a haidi mado hell da rot tok lay na do maina Father Halloran jin hairaba haipa mangon da hairap ni Roland jin ta khoi sinister nu si hairap pasida sai Father Halloran di ma de ekta ki bam ju yaure da gi soning bam ju yaure da gi mana karino mana kamaina khangino na adai moi se karamai tong ni khot kani na ki haidi of course mi adai mama lagi da ngari do karamaina kano to do no adi khangaga hell da leibani khotpani kaina ga haire adagi moi jina su khange si je masidi demonic entity se masigi angang si da leire ado moi prayer se Ronald jina amung asai gi catatonic oiba state chap tingi ba state se adu tawbo bok da moina khoira madi lai je khoira makan da ma se chap tinga leigrani aduga sai magi peacefully mana fight tawbo khotba mayam je amu chap lepaga mu leigre adi nungai mai je mana tungi bedagi amu mathangi nungan ba gesida Roland gi mapa ne degi sai father moi mari du ne dawrak moi sila la aga no magi prayer se mu hore hauba sida ta magi machin thibi khotpi mai cursing to bi adagi father sing da nokna bi khotpi to da na khotana adagi matin ga ji hoinga da gi magi mai manung dagi khangde foul smelling liquid amaga sitor hai father di machin kan to sani matin ga sel sani adai moi nga sagi father sing du ju khanga makta da na ekta moi cross ka do rosary gi do thamdana cross ka thamdana holy water ka sai basida Father Halloran na phaba jani amana mapana phaba amana kano Father Halloran na phaba ada mana Father Halloran sida you are hurting me ayam mo gan tawre nang na distress da yam na yan to sida Father Halloran sida kitang mana sai pharam bagi mai grapes kitang loosen to sida makut sida loktho kin na mu thin bane ba Father Halloran thin ba sida mana ton jam ti aga sem sai ama mana priest ama thim dai na mana ton sida hing na ta do ni adagi numitu da prayer solution gari moi loina dagi du to bodagi thule loina mari dum pulla thamami ko Roland di pulla thamami sai priest sing du exhausted ore moi ju frustrated ore haidi tawriba exorcism siga
progress di amata leite little progress du ka moi su wasal e khol e dagi each moi gi kano gi exorcism gi kano sigi steps kan tawbaga hen ama violent oiba hel e dagi di mathung maram khang da ba ta ngang ba horok pa khot pa dagi di moina hai si Roland se violent oiba hemalak mai energy su thin hengal e mai strength su hengal e duga nong madi mathan daga oi gi kano sida mapang ga thoksen jadani phabung sida thoksal laga tan daga tan nu oga mai kano si thau kai naga dugumba disturbing behavior se myam tawba hore e du moi pre sing je kamai tawdoino gyanam tadre ba di ka tawdoino khangdana adagi object sing je regularly move tawba hore ani du paranormal manifestation je khoi continue tawwe for 18 days adugi hospital je Roland je moina thammaga 18 days ni ko moina ano tawrise hadi exorcism tawrise asigi moigi catholic monk na cheliba hospital sida ada sida mana nongmadi saina kan exorcism tawringa sida mana pok hawlaga adi antana kolom piro sinemra pen piro na haiba sida kaino ne na kasai mana pen pire piraga masina kai kino scribble kai kino hei pen nga paper nga piro na pira kana mana kai kino am scribble tawdoni ko scribble tawba sida mana kano de irize mana jigi kano sida boys mai jigi cheese irize I am the devil himself haidi devil hariba pose mani aduga I will stay 10 days and will return when 5s are up. Haina ai numitarani laini mangani subaga ai amuk lakani na hai. Si hai loraga Roland je scream tawre ba hamra haidi mana makanu tawba hen mai gi makanu da mathapak ta kanum sa na tawraga prison jina hangto yeng masida Romanian number 10 x to adu do x to mathanda appear tawre. Si ubadagi Father William jina William Bowden jina mado Lutheran na baptize tawdo adudana ma se baptize tawbira se khotla se na decide tawre dagi decide tawbudagi Roland je car sida priest ne ma moi mama mapa ne hapaga church amada magi baptize tawai porapasida te Roland jina fight tawbusida loireba car manung la kawdana thindana dagi makanu ga lamaga hekta khoi steering ga lamaga mamai le extend ga thoka tawe mana ai noi puba yaroi ai kanu tawba yaroi noi adugi service to ai yahan be yaroi ai baptize tawba yaroi tawbuse moi maning jida mi manga taruk na moi gi father moi ahum ga tawraga mama mapa mai tawra pharaga ma se literally church manung sida drag tawra pura lak toini ko ai di mai gi baptize tawnaba baptize tawbagi tawringa gi ising da luppa ki timing ekta mana fight tawdana khotana laudana khongdana khujin khotana mayana ga chikdana khotana tawre dubu chinna moi mayam dana pharaga nampu da baptize tawre aduga baptize tawra kanda ma sing akti calm down tawre magi normal self tawna mugleire aduga ma je hedi ngatang masa se pharen hare mayum da puba se mana nga sai calm down se amu kanu tawi doine ba kuina chatlaroiba moina ngasai hospital dagi pura eporakpasida ek hospital da yobaga ma ngasai gi fit of anger dagi curse tawba khotpa night after night moi like moi sina dum kano tawra moi gi kano singsina pre singsina exorcism tawni night after night mana hekta kano machin thi dana khotana ma ngasai gi mi ani na ngangba demonic voice tawa ngangba khopase adum continue tawle baptize tawle na su kaimbo phadre adagi hujekti priest hen amamu priest anauba amamu yawre moi ngasai gi kano si kano exorcism sida adi moina ngamaktrabane moi ahum na tawba sanga maktadana ama yawni mai maming sina Greg Holinsky koba ama yawe sigi father sina moi exorcism gi yawba sida Roland se phabung da hippa lerami moina duga kanu paraga moina sagi prayer exorcism se hawbasani hawbasida sagi father kano sigi Bowden gi mana mangak sida moi kano holy water da lupaga moi gi scarf purple color gi scarf amaga leidaine adu do tawra khotlaga moina kano exorcism gi lyric se padana khotpa hawrapasida Roland jina makutsina restrain de nan thoga sagi father kano gi howler kano gi William gi mai gi kano se moi gi scarf kano se pai basida koi gi bomb pokhai bedongna kano se pokhai doini sagi scarf se pokhai raga thousands of threads to mache khoi lang je phi wina kai ban da lang je amamam ta do ni mana pai bis do ka pai ra mana ga nu oga sida ka no sida fathers da ka noksal laga mana ga hidi nai na kai dong ngi ka happy type ta adanga sai gi father Greg to di adu u da ma di horrified oi do ni ba hidi devil gi powers na adu yam na kamai na kan gi ha bis da lai gi scarf to bu bom pokhai do na pokhai ra ga lang amam oi na ta ra ga loi na ngam me na
ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯣꯔꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭रीꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯁ꯭ꯀ꯭रीꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯊꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯣꯔꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤꯀꯣ ꯗꯦ ꯋꯔ ꯇꯦꯔꯤꯐꯥꯏꯠ ꯕꯠ ꯗꯦ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯁꯦ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠꯀꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯨꯗꯦꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯗꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯋꯤꯂꯤꯌꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯗꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯝꯞꯀ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊ꯭ꯔꯥꯁ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯤꯟꯗꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯡꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯊꯣꯛꯆꯟꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯃꯔꯣꯟꯒꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯅꯤꯅꯒ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯄꯨꯡ 5ꯃꯨꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯥꯏꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯔꯣꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯀꯣꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯟꯊꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯐꯃꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯐꯥꯗꯔ ꯃꯣꯏ 4-5ꯁꯦ ꯎꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯤꯂꯤꯡꯗ ꯀꯥꯈꯠꯈꯤꯒ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯐꯥꯔ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯤꯡꯊꯔꯒ ꯊꯧꯔꯤꯅ ꯀꯤꯁꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯑꯕꯅꯦ ꯔꯣꯂꯦꯟꯁꯦ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13 ꯀꯣ 32 days ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯣꯔꯁꯤꯖꯝꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯁꯤꯗ ꯍꯣꯂꯤ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯇꯥꯈꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯏꯁꯇꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯣꯡꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯛ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯕꯤꯜꯁꯤꯅ ꯂꯨꯁꯤꯐꯔ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯃꯣꯏ ꯏꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯝꯕꯩꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤ ꯃꯥ ꯑꯥꯔꯛꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯗꯦꯕꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯊꯂꯤꯛꯀꯤ ꯐꯦꯠꯇꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯠꯀ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯀ ꯅꯤꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯁꯦꯟꯠ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯛꯑꯦꯟꯖꯦꯜ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯗ each time moina Saint Michael's haibaga kanose calm down heta tawba kanose Roland se ta calm down tawraga response je amthina positively respond tawba prayer sida adegi preaching je hedi relief oi hedi at least khoina na hangai tawrok pasida kai bok changdraga Saint Michael gi moina sigi kanu mai gi statue je thamaga mai maming da lai khoram basida positive ri kanu ma khitang uba hore de hope ama ray of hope ama chama uba hore April gi tang 35 numit 34 days sida exorcism se continue tawrani ado moina ngasai holy relic mayam poraktana khotana sagi kanu Saint Michael gi ke sing do loina mai gi statue mai gi sagi mai picture nungja ke loina poraktana khotana moi haurani haubasida aham basida adugi magi metal mayam sai moi se loina makhata angang je ising kanu holy water na luppa bani ko luppaga sai cross ki kanu metal ga se mal mathaba ka thamaga kholaga dai mai sai scarf ka do angang ji da ki salabani dai Saint Michael gi mai gi kanu ga mai gi statue ga do thama khola khoram basida ta Roland na react to baje ta loireba kanu ma je ta laudana khongdana ai yam nare ai yam ware lok tho kat ma ta do jo father sing jina no nang nara su khanga da bani every time amuk hau amuk lep nang ware haraga nang namu wanda sanarani da gi amuk ngahala raga mu nang strength tong sagi evil dugi devil dugi strength to loina amuk phangani aduga amuk hamu haura khola ngamaroina handak te mai ngang sina kap lawa nare khole to ai ware kai wanda sanarasu moine prayers continue tawdini for several hours moina continue tawdini adagi father kanos Williams na demand tawba hore haidi what do you want what do you need
announce yourself nang namin kay gawi announce yourself nang khoi nang khanaba ngamdre we are tired of fighting with you ko sisina sena tokpa lepa roi nai nasana renounce to in the name of sen haidi sen kanu na Michael nang renounce so kholo na dumaina dum haidi moisna adi hana dagi hen intensely dagi more priest laga magi kanu se exorcism se haure ada Roland se man magi voice na tabida Roland na daina demand tawbasida magi voice na taba atopa voice amagi haidi demonic oiba voice amgi makhonda noina wa amakak haigedabani adogi wadudi sunghai haide na haraga adogi wadu ai hairoi haraga lethokare adegi sai father William chongning maji frustrated re man kaino hairo nang haido kai wano sini maji na haida bida na wa amakak haigedawni na haibidagi mana in the name of Jesus kan wana tawraga kholaga Saint Michael adu tawra haibidagi angang je sor phun ge tawraga kadena oi ge tawraga anda yam wana Dominus hara edu doga masi tumin lagi do neba Dominus hara ka angang je tumin lagi re lagi bidagi moina gyan tarak padu da moina mana gyan tarak pa ngatang potha hale doga Roland se gyan tarak padu handak ti mai fit anger do tawdri doga noina ningchang bra nang na sigi kanu se ningchang bra khot pra tawbasida mana Roland se na haira ba aina saina noi mayam na lai khuram khopado ai tai doga ai se amamba koi surung amagi mamangda lepaga adudagi devil gumba phattaba amu aranga mayamna aise singsan gi tawbada heaven dagi flaming sword ama pairaga angel ama kumjala aga mana ngasai gi evil jingdo fight tawraga oziki amamba cave manungdo ada kausan gi adudagi mana duga aise adugi mafam dagi puthore aduga ai du gyan tarakpane na hairi The Dominus haiba was my Lord haiba male moina ngasai my Lord in the name of Lord ko Saint Michael na adu haide na tawbudo adu Dominus haiba se my Lord haiba ne na adu maina angang do na haide adu Roland di madi Catholic ni madi Roland di Lutheran ni mana Saint Michael gi matang da moi di takte Catholic ni Saint Michael na adu bumana karamaina soina flaming sword la aga tawrino na haiba se moi priest je thina nga haidi moi surprise oi they were happy also surprise oi do haidi angang ama smaina Lutheran angang amana haina Catholic ki lai ama nukum tharaga smaina ma sigi devil je kauraga ta thokudagi ma masadagi loi phare na tawbusdagi moi haraudna moi dogi Catholic ki agoi lankanogi friends moi pop loi yogre si wari se ade sai exorcism se loira matungda maje weeks haide few weeks ma hospital do lay incident amata yaude sai paranormal mangonda nga sai fit and anger adu ada torumba se machin thi ba khotpa curse to ba khotpa mayam da loina mak tawra ma se normal oi khrani normal my life resume tawraga ma se mayum da discharge to birani mayum discharge to bodagi my school resume tawre school dagi mo resume tawraga high school amu karaga ma se dum Father William Bowden jiga dum in contact lay adagi ma college kara kanda Masina Nasagi rocket scientist oidoini oiraga adusu yam thina smart oiba scientist ama oikiko aduga ma haina magi lohonge aduga mai macha ani ju leire hujikna ujikse mado grandfather ore haye magi masu ju leire haye hujik se kanu se Roland Doe se ada maji huji magi 80s ta ko leise aduga magi identity sidi adum conceal tawraga id haibidana thamaga leiba male mi kana bok ta khangandana aduga one of the media person my asigi ma se dum private life lai ko aduga media person amana ma se track down to buzani track down to raga magi mayum da yorak pasida nanga minor cinema da di thom ni ko exorcist de thokram ni ko mana ma track down to matam se sida nangi se si wari se nangon da nangi da incident inspire to bani khopani na sagi media gi person na track down to la pa sama dem thin upset wa raga sauraga nang na ai gi life se am thina private oina ai yamna normally ai imung manu yam nungai na hingi asigi thabak se ai pass amani ai gi past life amani nang na si ko da khalai no nang na ai gi ming se karigumba public ta karigumba khangalaba kholama doi ai nang defamation gi su to bani ai media circus oining de khote aduga ai hujik yamna nungai na ai icha ai su ga tawraga legi khole na thina saura se ra podagi media person jina promise to me ai nang gi kanu se release sung taw tawra roi nang na ming se release tawroi na sigi moina priest na iramba record sing magi diary mayam se sam kamaina no khangde somehow nupa magi makhutta phangdoi ni ko asi jamagi na praise tagi phangmani ma mingse William
Peter Blatty ko nupa mana phangaga mase sigi case de amtina interested oiraga mase sigi matang se khangning badagi mana sagi father sing duda reach out tawrani aduga mona discuss tawrakanda father sing da haise ai ma hai adugi maming identity kari kara kari mo ai hai roi kholoi just noina duda thokiba noi sigi diary se chumbra kopra na hangbasida sai moi fan moi kanoda hangbasida father Bowden jina siram dringai da maziki 1971 dani ko sagi Peter kan se William Peter jina phangi se 1971 do or male mana sigi diary se phangre se adamana father Bowden jina hai mana ko I have no doubt about it then and now khoina da numitu da ugiba pot se it was otherworldly source evil devil in flesh haido adune na adumaina haire adagi sagi Peter kanosna William Peter Blatty jina sidagi inspiration lauraga 1971 sida exorcist haiba lyric se irani iraga asigi lyric sina cinema oina phongba se 1973 da the exorcist haina cinema ama phongani sigi cinema jine ba famous oigiba yam tina famous oigiba cinema se adu moina haibada hojiki mayamna haiba matungina hojiki mana layamiba kanogi Catholic monkey lairiba mana wing ama mai private room da room am da layama mafam se asi se exorcism tawo mafam se man hek chakhaba matungda loire thugairaga mai thado e hai moina haibada si je kano tawena idi yamna tamnabaga haunting yam taw mafam yam tamnaba khotpa dagidi mawon makha kai makhon mawa yam tabadagi mai hujiki pura wing duma mana lairamba wing duma loina mo demolish ogre aduga hujikse moina haibada yamna documented tawraga phajana si hujiki still hujiki hospital sida sigi matang da document tawraga mural ama semaga lei hai aduga my information regarding moi saina priest karam ba yaw ki ba khot ki ba mayam dugi aduga priest sing duna my badge of honor ki type da hujiki mural se mayam na hangbada haidi yes we dealt with the devil haina adumaina iraga thamme na su adwaina haigi adumayam wari se yamna kai effect khara kai ke yauraga ki wada waraga di angang da yangan bigano ai angang gi mind di moidi pura lekhum ni adana moidi aseng ba oiba haidi moida thokadra kaina ga khangi ba oiba su yai ado mi gi opinion ni sigi wari si thoki na well documented tawraga leibani sigi cinema se ninga na HBO gi Max da exorcism of Roland haina yaubani adu tu yengbiro adu natraga adu ga sigi inspired of cinema do aduna exorcist ko bani adu su I think Max da yaubra Prime da yaubra ma yaurongani adu wari se side lo sinjarage mayamna igi wari se nungaragadi like to view share to view subscribe to view mathang da mo thengarasi ko bye